ब्रह्म श्रीगुरुस्य अच्युत गोलकनाथाय नमो नमः। ओम परं ब्रह्म श्रीगुरुस्य अच्युत गोलकनाथाय नमो नमः। ओम परं ब्रह्म श्रीगुरुस्य अच्युत गोलकनाथाय नमो नमः। ओं पार्थाय प्रतिबोधितां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवताम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवदेशिनीं। नमस्तुते व्यास विशालबुद्धे कुलारविन्दाय तपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देव कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहने कर्णेन वेलाकुला अशस्तमा विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवच सरजो ममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैर्हर पेपीयमानं मुदाः भूया भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनन्ति दिव्यैस्तवै वेदै साङ्गपदक्रम उपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति योगेन शान्तं न विदुः सुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वविघ्नप्रशान्तये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव तत्र जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपुत्रकल्मषं पराशरत्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदे वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सवैकरूपरूपाय विष्णवे प्रविष्णवे जस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रविष्णवे। ओं नमः विष्णवे प्रविष्णवे। ओं श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदश अध्याय। श्री भगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधोशाखम् अशस्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वश्चन्द्रं प्रस्थस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रबलाः अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धेन मनुष्यलोके न रूपं सेह तथापलभ्यते नान्त न चार्देन च सम्प्रतिष्ठा अशोस्तमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः त्वमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसूता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्याभिनिवृत्तकामः द्वन्द्वैर्विमुक्तः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्तमूढः पदं व्ययं तत् न तद्भासयते सूर्य न शशाङ्क न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांश जीवो लोके जीवभूत सनातनः
मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति व्यचापृत्कामतीश्वरः गृहीतैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात् उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणानि तं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः अत्यन्तयोगिनश्चैनं पश्यन्तात्मनवेष्टितं यतन्तपि कृतात्मानौ नैनं पश्यन्त चेतसा यदादित्यगतं तेज जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यचाग्नौ तत्तेजविधिमामकं गामाविश्य च भूतानि धारयाम्योजसा पुष्पामि चौषधि सर्वा समभूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापानसमायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः श्रुतिज्ञानपौनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वाविमौ पुरुषलोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थक्षर उच्यते उत्तमपुरुषस्तन्य परमात्मेदिता हृतः यो लोकोत्रयमाविश्य बिभर्तव्य ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमम् तस्मै लोके वेदे च व्यथितपुरुषोत्तम यमामेव सम्मूढ जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ यतद्बुद्धा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृतश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम पंचदश अध्याय। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानीति मतिर्मम। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। गीतासु गीता कर्तव्या किमनहि शास्त्र विस्तरै यः स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माभिनिसृता भीमस्यापि रणभङ्ग मुनेरपि मतिभ्रम यदि सुधं सुधं वा मम दोष न विद्यते आकाशात् प्रत्यङ्तयं यथा गच्छति सागरे सर्वदेव नमस्कार केशवं प्रतिगच्छतु नमो ब्रह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गीताशास्त्रमिदं पुण्यय पठेत् प्रजत पुमान् विष्णुपदमवाप्नोति जय शोकादिविर्जत भयो शोकाविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। भारतामृत सर्वस्वं विष्णुभक्त्राद्विनिश्रुता गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वपौनिपसद्गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकशास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एकदेव देवकीपुत्र एव एकमन्त्रस्य नामानि यानि कर्मेऽपेक्यं तस्य देवस्य सेवा।